o ka senkile o last bone ke tseka kumo bana ba masogana all right yeah ka tsena ke lebelela ka mola kry le gore motlhagaso o timile go nkgasiwa se se leng ka mo fridging o ba netekana bo ma 5 to 6 months a sa tle mo jwale mara bona ka tsetela ke tse 25 go njwela go dule motho ka mola gae ba agelwane ba reng ka gore bothata bo swara ke bona ka katse tse di tswang ka mola ka re di tlo re ge di ya go sela di a tsena ka metseng ya baagelwane gape ka tsetela di tlo feleletse di leta 200 ka mola a ke re ba re di 25 ba no sega bo makanana and ge di le 25 ge e le gore ngwago di santse di tswale di ne di tshadi re kuiša re ba le re lata bo close to 40 something ka re ge e le gore ke ditshadi tse 25 gore gore maybe re tla tseba re ba le aowa 50 yona re nayo then ge di ya go tepueletša gape 75 re nayo ka ola aowa 100 e gona o nkwešiša so gore gore ka mola gare ga lapa la geno mogala ba gešo le ne mathata mang e leng gore no le hloka go a lokiša ka pela mara ba le re tlo a lokiša jwang e le gore a go kwana so a ke tsebe malome ka kapa nko bapale clip ye ke kweleng o bolela ka yona ke tsore banna ba ba lokile ya banna ba ba re ba lokile ka mo ya all right yeah no re ke dire so all right yeah you are o ka re ke winne okay le kae koko gona ke malefo ee ka mo ka moremi mo ka mo ka moremi mo ke kwa taba mo ngwana lena o tlile gore ena lla a re ba ka moremi nthušeng taba jaaka šidi ke lwa le bana bešo le motswadi wa ka ba re aowa rena ka ge re bereka ka batho koko anke re dumela gore motho a re botse taba re sa kwa gore go diegane gobane motho o kgona go bolela taba ganeng yena o pepia gabotse ee taba tša gagwe le mekgwa ya gagwe a ke le mo ke magweng okay ebile ke tšwele ka gare ga motse wa ka ka baka la bona aowa mmawena ka baka tsakile ga ke tsetse ke balwa a motia wa sa phela ba ntšha dintlo ba re a hwile a bile re ka se mmoloke ke na le mengwaga e meraro ke tlogetse motse wa ka fela ebile ke kaone ke kgone go bolela ke tlile mo ke sa bolele taba oko a ke no botšhaganyana taba ye e leng gore bana ba ba tlogo ba go kgopišitše ka yona goba e lebakilego lebakile eng koko tabakgolo ke be ke nyetswe a ke nyetswe a hlalana monna ntlhala pele ga magoši semmušo ra tšea kgomo tša gago ra boneela ke sa no mogolo wa go sekofala ba se ba gagwe ka tla mo sekgweng ka tla ka e perekela ka se topela bana ka nyaka setepe go tšhia mpa setepe mola ke mo fepile a godile a bile a ke mo nyadišitše a thomo gore ena o boela ga tatago o nyaka fane ka ra wa ye ya nna ena aowa ga ba ra išana mošate tatogana kgoši a re ntšha kgomo tšela ra go le neela nke le magoši ya ba le ntshe a re sala o di busetse morago moela a gana ga e setse moela a gana a gane o ntšha dikgomo kgoši a sepela gona o tlogela ka mogare ga tene sa ka o fihle ke nna pampo e koši re e sainetse mošate a o tala ngwana wa ka entabana
ena a boela a tšhentšha dipasa mabitse a re ga a tšhentšhe dipasa a diaje a etse le ga go nyaditše bokgekolo o tšhentšhitše dipasa o goba gobileng o gapeletša gore ke tlogele motse o gapeletša gore a mpolae gomme a tšee lapa le la ebe la boela ke tabe ngwanewe ke be ke mo swaretše ntate maphodisa phokwane ba botšišitše a tla bontšha ka mogare ga lapa a mme a ka ga gagwe a re a bile ga no boela ga tate wankwa ga botse a sepele ke sefefe ngwane o mongwe le o mongwe o ne tatago wankwiša ga botse tata gona ora wena ba nthogile di ka fase ngwane o mongwe le o mongwe o ne tatago a rerao a re le wene nyaka tatago ka ba tšea ka boiša bošate kgoši a re ke a ba bolediša a swara kgoši ela a roga a bitša gore ena a ka se arabe ke kgoši ya mošimanyana le go nyala a se a nyala mo faselela ra tlhagana a ba sa monyaka ente wo wa go tlhokofala ka mokgwa a bane molomo a mo tšea mo katela ka ga gago o monyaketse madulo a ba nyakile setene sa ditlhopho a le ka moo madulong a ko mogotse ntate wa o ile go tlhokofala ka botse ka gore a botse ba oa utswa ente o tšamaya kata lebaka ba batho gomme a ba tshepile a rente tša bodiago ba bo swariša bo sa sa watswa a ba bolela rena a botoledi a rentetse koo ka mo ditlhophong kgwedi ya go feta ke kweletša gago ka moo dikamoraneng tšewe ba re ba hwediša gapa go boja batho ba mo tšea ba mo swariša ba mamphogo le bateta ba tloga ba go šata ka morana tšeo ba boja ditv tša batho ba kwala wa nyakilwa ya gola gago ba le ka mowe wa kwanongongwe ngwana o ke a boleboga le ga ka fateosela ga batnago le bona ke fetša bodiago bana bao ke a ba leboga a boa tša bodiago mo rakile a bo a re go pšhakile tlhopho bošego mo a fetileng se re alla a ke sane selo ka gare ga lapa la ka mošole ba ba nthutelela ba tšhitele ke mošate moo ya ka gore ngwana koko ka mokgwa go leng ka gona o tlile gore na lela re banna ke lwa le meloko wa gešo ke lwa le mme le kgaetšedi bale ke a tlhaka dilo tša batho a tlhatlhela ka moo ba re ba thogile llogo ba ja dilo tša batho ba di rwala ente goba ke bona a senkeke ke ya gae a ke ile ka gae botseta o dipotša tsona nna ngwane o ke ya bolemoga tate waka ka re wa kgoboša mo di-tv a bile mola gona ba tlo molaya ente letsatsi le a kwile difofonyana tsa go le mapodisa ba ka re ke matabele ka sewatabele ngwane o ntopetše ente o a kata o a utswa ya gape ka mokgwa a boletseng ka gona o laetša bophelo ba ga bohlakahlakane man ke re ba re ba go titeletše bošego le dikgomo tša batho ba tšamo ba tšame ba dutswa ente o šika le batho ba barong ba kgweditša gapa kgomo tša batho ke a bona ba motšea ba mosadiša bila ke tse gore go feletše kae batho ba le ba mamogo ba matitima ba šata ka morata tše ka mola ba hwetša di-tv tša batho dilo mange kore le dilo tša ka ka dikremola gae ke a bona ke timeletše di ka moo o tšhabo o robala ka moo o no thata le moo ke lebogile nako a lena koko se be re nyaka go sekwa ke gore o tlile gore na lla ke re motho ga a lla re lebelele tlhakore le le teng a le ka bomo ga botša go ile go tlhokofala maloba ga ke ya ditlhobolong tša ntsheng ke hweditše ba morakile ba re ba re ka mo tlhophong o thulegile a bontšha ka keiti le keiti ga a sa tsena kokwele bale ka ngwane o le mošate o ba retše a re hlotelela mokgekolokane le a moroga le setse le nyako mola a mantunape a re mokgekolo o širetse sephatlhogo ba ikemišeditše go mpolaya a re bale o tloganya go mpolaya a tla a šale lelapa lalaka ba re manyano ga a sepele gomme ke hwela lapa laka gore wa kgonega gore nka dula mo sekgone ga e nka tseye ke nnoši le bana ba ba ile gae ba ba sa robala ka nakong ba robala ka malebe a kane jalo we ngwane o ka mokgwa e leng sekebeke ka gona a ke tsebe gore tšeo a le botšang tsona le ga le ka noya mošate ba tla no e tlhaološetše ente go tloga le kgono
a ke sa nyaka go kwa a tlhapotsa selo a ka se ye bošape ka go wena gore ke bileng ka ba le ruhuleng ka be ke putšiša ke lapile ke rogilwe di ka fase ga ke sa tloe re mo kelentšheng nako kwela go kile bula nako a lena go amen yo mogolo goba yo monna re mogwera wa gago Mutse Community Radio Station 96.3 your friend to rely on. Right, Motelecho Mutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM mancho a mme motswadi ko ona a wele ya kwele le ge ile gore a kwagala ke clip ye le gore e recordilwe ge go be go boledišanwa ka phone taba di katse o ka re be seng ke itšwella ga botse mohlomongwe ke be re botšišitše taba le bitla e be seng ke itšwella ga botse e fela ga gone molato clip ye nna ke kwele ga botse e bile ke nagana gore ke a ikwešiša wa rratšhošane le ile la swarwa a senke la swarwa le ga teng ebe no ba di assault fela warra le ile la swarwa le swarelwa eng ke be ke teile ngwanyana o bo teile ngwanyana o bo motietšeng ke gare ba gago ka Witbank a se mo gae mo o clean a senke no swara ba re le a utswa papa o ba no bolela le ge re ka ya mamphogo go ne lwale bale le ka tsamaya ka go lokologa mo diterateng ka kudu perekišano ya lena le ba ka mošate e dutse jwang a bana ka mošate a ke tsebe ke ne se gopile bona le a kwana le go nwa le o kaya wa fitlha wa batamiša wa dula fase ga botswe last of last day ke tšo bolotša ngwana ka moloma last of last year ka moganya ba re wa kata warra ba re wena o phaya thetho ka kganga o bapale tšeo ke dipolelo tša batho yena e kile a tuma kua mamphogo gore wa topa gore ke a kata e le gore ge o be o tumile ka go kata warra go be go diregetseng tšatši le le gona gone mongwanyana o ba le ka kerekeng o skwa tloga gausi le microphone o bogole ngwanyana ka kerekeng a ne le segwana la gago o re o no nyarela motho ka sampoko a mo tia a tšea ngwanyano mara ngwanyano ge bolela dinakana re tšwa moo kganeng ba nompona a ba bolele selo motho ba re ba apere jaketenso ene kua mamphogo ke nna ke aparang background enso ke nnoši motho ngwanyano ba ile ba re ke šetse ke tšo kopana le mmago ngwanyanong mmangwanyano ile ile a ba le ntwa ka gare mo di-taxing association o ka kry-a mošimanyane mongwe a botša batho are motho mososo ke mmasekata-katana ka itea mošimanyane wa taxi ya tsena ke association ba bitša mmagongwane ola kganeng a buta ngwana wa go katiwa le yena o reile itaxi a re nna ngwana wa go kata mošimanyane wa go kata ngwana geso ke a mo tseba kganeng ngwanyane motho wa go mo kata o mo founetse pele ka mo kerekeng be ba le ka kerekeng ka mokhukwaneng a re tswa ga e tswa moswara a tsamaya le yena e no tlala sekoa mampha gore ke a kata mara go ka no ba o mtee wane more le ena o mogatša butiaka ga go gopola gone motho wa reng nna kile ka swara gore ke a kata gore ba re ba ile ba go swara wa rra o gapa dikgomo tša batho ene ya dikgomo le yona o dia kore mokgekolola a e kwa gabotse a rieng ke be ke ne dikgomo nna ke be ke ne dikgomo tša malome yake o ba ntshwaetše ba di tšere last year di tšea ke mang ke bašimanyana bona kua mamphogo le ka gae ka mo ke dulang ka gona go sane lešaka le separako ge o re di tšere ke bašimane ba mamphogo ba di utswitše goba ba di tšere ka mabaka ba di utswitše ke be ke ile ka Witbank ba di tšea nna be ke rakele be ke sa diše warra kua mamphogo jwale ka ge o dula mamphogo o tumile kang kore ge re ka tsena mola a gape nna re a sepele 7 o'clock e ka re itiela mamphogo go sasa ra jika mola re tsamaya le wena re ba butša re motho o la mo tsebanang o tumile kang mamphogo warra aowa tšempe a gone tše ke gopolang kora ke tumme ka tsona
o motho wa gabotse o ne o tsamaya o lokologile taba tša gore o utswa dikgomo ba go thomela taba tša gore wa kata ba go thomela taba tša go utswa mabenkeleng ba go thomela taba ya gore ga kgoši ba go thomela o ne o dupolela mokgekolo o ra re ka le wena ka mošate wa rre gabotse wa re netefale la ke tšhoge le kua motseng ke a sepela ke makala le gong bjala a bolela ba re ba thubile ba pšhatile ntlong ya ka ba kry-a dilo tša bona tabeng sa tsebeng jaaka ka lapeng la geno ka baka la gore o dula dinewstan o tswetseng ka gae ka baka la gore mošimane a nnoši ka gore a buta go robetse and o lasbone ka mola gae o tswetseng ka gae o sale ke tswa ka 2004 a ke gopola gabotse ke be ke sentše banyana ba babedi ba ditšhomi ene ba belage ka date tše di latelanang ka kgwedi tše di latelanang motswadi yake a ba ganene go no ke beng ke morata mogare ga bona yena a sa morate napile ka kgetha gore nna ke tsamaye ke makgweng warra o re o dula dinewstan ntho e dirileng gore go utswa ka moga geno o ye makgweng go o bua makgweng o se ka boela ka ga geno o ye dinewstan keng ke ile a ke bua makgweng ke latile ke ya butia ka makgweng ka 2016 sa hloke bereka a ntše a nkiša ka gae mokgekolo a re nna ngwana a ke monyake ka moga o tatiswa e o ile go dula newstan ka tsamaya ka mo dinewstan e be le tene sa butiake a re o tlo ria dishopo ka moo and then wa go dula mo le kgarebele o la be ke šetse ke tlogelang le ena ka dula ke nnoši o ke dulang le ena ke mokrele ke dula ka mo steneng okay go tloga mo steneng go ya kua ga geno o tsamaya nako e kakang 7 minutes 10 ke ntši 7 minutes 10 minutes moroka šoe okay wa tseba go ne nto nngwe ge le founela ba ka tshošane go ntjwa le ba reng malome ka kapa sentse re boletse le kgaetšedi ela o ka re maleforo wa gana okay ga re o delete difounu tša gage ga a nyake go bolela a gona molato felo re ka se magapeletše go bolela wa tseba re nka leboga morokane ge batho ba ka mola mamphogo ba ka re thuša ka megala nke ba re letšetše re tsebe gore na gabotse wa rra re mo thuša godimo ga eng and then go ndwa le ge wa rra le mo wa rra go tle mo pitšeng tše kgolo o be o hloka thušo wa mohutamang go pitšeng tše kgolo le ka kua ofising ya professor Mreme ka kapa ke nyako boela ka gae gobane kua ke dutšeng gona go ne o tshwanela ge ke dutšitše rumong lapa le la se la begwa ene a ke lebeletše ke tlo tlaišega ge mokgekolo a ka robala ge nka se lokiša a sa phela ke tlo tlaišega ke bone ka butia ke gore mo di tlo piri ka ditla pele go diregileng ka butiago gore o bone gore di tlo piri ka le ka wena mokgekolo a se a nyaka go boloka butiake ene wa mo kwa gore le wena o re a ka se go boloke ene ebile nke be re mo founela so re mmotsa gore wena o hlokofetse o be a tla keteka jwale wa rra nna go ya ka kwešišo ya ka prof wa rra go ya ka nna ka mokgwa ke kwantaba tša ge ka gona a nyako lokiša dilo le mmage ge ke be ke mokwa e sa le motho o e leng gore o sa sola mmage ka dilo tše dintši dipolelo tša ge ga se tša go lokiša kore ge e be e le gore mohlho mongwe tsebe ya ka mohlho mongwe a ya mo kwa gabotse ka pataba tša gage a ka di kwa gabotse mara ge ke be ke mo kwa nna polelo tša ge ka moka ga tšona ga se tša motho wo a nyakang peace magareng ga gage le mmage ke bolediša ke taba ya gore wa rra o bolela ka boloi ba mmage and go o bolela ka boloi ba mmago go ya ka nna go swana le gore o expose mmago then o expose mmago jwang o nyaka go boelana le yena number 1 number 2 wa rra o sa dutse godimo ga ntwela a tsebang ga botse gore ke yona e molwešang le mmage ya go kitima a nyaka papage
o sa bolela ka tšona ge motho a tshwenyane le wo mongwe maikemišetšo a gage e le go lokiša o tšea pride a e bela kua thoko and then a tswalela chapter ya maabane and then a ya go mmage ka boikokobetšo o gopole gore prof motswadi a senke a no ba wrong ngwaneng ge go ndwa leng ka re ke tla kua ga moremi ka kry-a o elwa le mmago a whether mmago o wrong ga kakang goba o right ga kakang ke tlo sola wena because wena o ngwana o ka sole le mmago so go ira gore wa rra nna go ya ka nna mohlomongwe ke moeletša ge e le gore ka nnete o nyaka peace le mmage a boele ka gae o swantše a te kokobetše and then potšišo ko gore yena le mmage ka baka la re ke ka tsene le go tloga ba nyakane ka kua ga gabo go ne mathata a boloi ba mmage go ya ka mokgwa yena a boletšeng and then ga a nyaka go boela ka kua lapeng la mmage boloi bola o diang ka bona yena o tlo boreng o tlo bokgona na and then gone jwale re be re ka re jwale ka ge professor Moremi e le motho wa go thuša batho wa go swara metse wa go epolla dilo wa go raka dilo ka gae then a ka thuša monna oki gopola re ka mona lapeng le la se la monno nto ngwe lengwe ye e leng gore e swantše ye go berekwa ka mona lapeng lela mmago monno swantše e bena a e dumelang gore ka mo lapeng la ka nna ke nyaka so a ke nyake so ya yona ke mang a santše a boloke ngwana gage ge ena a senya ko ebile nkebe le re ge le mphounela so le re o hwile ke be ke tla thaba ke mmage ga a rialo so wa bona gore bobedi ga bona go ne gore ba ka bolelana ga botse and then mmage a ka e dira ntweo ya gore meloko le metswalle e tle mmolokele monno ga a ka tlhokofala yena a se gona o e dirile ka a buta monno a boloka morwage ya mara nna ke sola sesi ya bona nna ge go ne mollo a re tšhele parafene yeah re utima ka metsi gone jale abuti le koko balwa go sa kgathale gore abuti o kwatišitše mokgekolo ga kakang mara jwale ka sesi re ka se re go founela re ne seemo sese e le sa geno se e leng gore le phela ka sona le a se tseba wa fetola bo malefo wa re deleta mfounu tšeo jaaka se ka tlhole sa mfounela mokgekolo le yena a re nkebe le mpotša gore ngwana ka o hlokofetše so monno o dutse maemong a e leng gore a right go njole okay a ba monyake ka a hlokofetše ba re lepokisi la gaga a re nyako le bone ke tse re thuša ngwana mang gona mokgekolo mo a dutšeng gona mo makgweng mowe o tlo dulela ruri na abuti o swanetše go tseba re ge mmage a loya boloi bo ka gabo santše re leke go ntšha boloi ba ka gabo mongwe wa bona a le gona ge a ria ka nnete na a re tsebe so tše abuti a di bone nna a ra di bona mosegare ke boletše le abuti ne ka phone mosegare go ne le ntongwe ye e mmakaditšeng ke be ke le ka go kgopela abuti gore a se ka tla nnoši a tle le ba bangwe le o mongwe wa family gore ba bangwe ba family mo polelong ya rena ge ke be ke bolela le yena go tšweletše batho ba bararo go tšweletše abuti mogadibo mosadi abuti a ge wa hlokofetšeng go tšweletše malome ya le kgaetšedi wa boraro batho ba ke ka moka ga bona abuti ke be ke re ge ke le ka go mo convince gore a bolele le mogadibo o tlhalositše gore communication ya gage le mogadibo ga e right ka bua ka mo convince gore a kgopele malome a bua a re communication ya gage le malome ga e right and then ya ba sesi so potšišo ko gore na abuti mo familing ya gabo o kwana le mang o kgonang go bolela le yena ntate tšhošane ke mang kua go robala moga tšagwe communication e no ba go se kwane ka morago ga lehu mara le ge ke e tla mo go bjale be ke ne morwago o ile a re yena o bone message ko mo senditšeng ona mosegare nnete go ne mo a yang o ba tlo o tla le nna
ena le phone ja o di ona le ka mfounela o tlo isa ene gopola gore ngwana wa butage ke ngwana gape this thing a inya ke bana ganya monno is serious a inya ke bana yena malomage wa re ngane communication le yena kuo mongwe wa bankebeng motlho mongwe ba re thuša gore wo ke motlogolo wo ke sesi a kere malome ke kgaitsedi ya mme then ga e tla le ngwana a butage o tshwane le gore o tla le morwage and then tabe e serious a inya ke bana ya yona a inya ke bana ene ntongwe e leng gona ka kapa batswadi ba swanetse ba tsebe ntongwe gore ba swanele o tšhabela mathata a bana ba bona ge o tšhabela mathata a ngwana ga gore ngwana ga go a thushe ke mang ngwana wa gago go o tšhabela mathata a gage gore a thushe ke mang gone jale okay go tlogela motse sola ba re o tletše ka dikatse baagelwane santse ba phele jwang ke advice tše batho ba bantši ka re lena ba le rekile le thuthile mmetse le tlogetše mabitla ka gae latang batho ba bolena gontšwe le ngwane ola wa batho ba gabo ba thuthileng bitla la gage bošego le mosagare le dikologang ke dikatse ba bo motho o ba nagana gore ba tlo lokela ke batho ba dutše ga botse bolala baku wena wa gago o dišitše ke dikatse ene katse ke phoofolo ge e tlwaela go dula e nnoši ka gae mohlang batho ba ka mogae ba e tla e tlo lwa le bona ene gore a re dikatse tšela di o berekela go tshwenya baagelwane kua di olla di o riang kore baagelwane ba le ba tlo berekela go thekga metse ga ntšintši ka lebaka la dikatse tše e leng gore ba tsebe gore di tswa kae batho ba ka mamphogo re kgopela le founeng ba gešo lapashili lapa le nyaka thušo o ka no founa wa no re lapa leo re a le bona ke nnete le nyaka thušo ka gore re a bona gore o ka re le tšhaba go letša maga gešo nnete re no nyako kwešiša se sengwe re na re tsebe selo warra tšhošane ge mmago a ka tšwelela mo gone jwale and then wa swanela ke gore o ka mo kgopela tshwarelo ka go tseba diphošo tša lena le ba babedi tše a go diretšeng tšona le tše wena o mo diretšeng tšona o nagana gore go ka be go ne le mantšu a go befa a mohlomongwe ileng wa ntšha o bolela le motswadi yago a ileng gore ga se ya moswara ga botse wena ka bo wena o nagana gore diphošo tše o ka beng o didiretše mokgekolola tše e leng gore di mo dira gore le lekgone a se ka nyaka go bona e ka ba eng le eng ko gore ke ile ka re ile ra mošala morago gore a mpotse gore tate ke mang wo a go belega nna gobane gone jwa lena be ke timetše ke bitša ka fana bomme mola e le gore mme o nyetšwe go bolela nnete a ke ile ke belagola ka kgorong ela ya buta ka bitšang fane ka yone ke se bitša ka fana bomme mola e le gore tate ke a mo tseba mara o ne family ya gago a ke tsebe gore fane go santse ke bitše ka efe gomjwana a kere o re mmago o nyetšwe wa rra gape go bolela wena o re mmago o nyetšwe and then ge o re mmago o nyetšwe lebaka la gore wena o nagane gore ga o tsebe gore o bitše ka fane e feng ke goreng ke bitša ka fana bomme gone jale a buta ke o bitša ka fane wa re wantšhe tlogela a buta gore bolele ka wena o nyaka o bitše ka fane e feng wena gone jale ke e feng fane wena o inyakang o nyakang go tepona o le ka gare ga yone motho monšo wa letša motlho mongwe o tswang mamphogo mcrs o mo moyeng dumele re gona rra lena wa rra rona mana ke ne time magolego ka mamphogo mošate ya moneo le bolelago ka ena ke tlogetse motseba man ya moneo mmagwe le kgaitsediage ba no lwa le mošimanewe ba lwa le babutiage bommaga ba tlogele maaka dilo tse ba di bolelago ya ba se ka tlhoiša ngwane wa batho ga ba mo dumelela a tsene ka lapeng le la phete dilo tša gage tša setso ga o le lasbone ka mokgwa ke tsebago o tla o safara ka ntle okay ya ga o tsene ka lapeng leo a o tlo ba le di-problem mokgalabue ba se ka mosukela mokgalabu ke kwa botlhoko kare ke dula ke theleitše ka kapa ke theletša ntate moremi dilo tše ka moka tše le di bolelago ke a thomo o tsena le founa ke founa so
warra diphoso tše wena o di bonago go motswadi ya gage le kgaetšedi ya ge tše ba di dirang godimo ga gage ke eng leng mogalajwe ge ba re mmago wa loya tabe yona e tlhokee kwa batho ba e bolele jale nna ke tsene taba tša batho ya mara monneo wa leka mokgonna re mo tsebago le tša gore ba re utswa dikgomo wa kata e no ba dimmaka ba no hloya ngwane motswadi a gage ke ena a tseba gore o bakišang ngwane a gage okay ya mogomogo a ke tsebe ba ne ko moruta tsona tšeo ba re mmage wa ditira ena wa gana a wena ka mogore mo tseba monne ba mo sukela ga botse ya tate ka kapa le tate moremi ke theletša mehleng le ka a ne maria ntate moremi ka re a leboga wa rra o šetse o ifologile o nametse tše dingwe tše re seng go tsona mcrs o mo moyeng dumele thobela le kae re gona rra le re gona ke theeleditše mo ne ke kgopela go fa maele a mabedi a mararo mo go a bone le tšwa kae sese rena re tswa ka mo RTP Valkrang re kgopetse batho ba mamphogo a re go leboge 013-11-004-06 batho ba re ka tloga gore ba kgopela kuduma ga gešo ke ba ka mamphogo gobane re nyaka go kwa se sengwe magareng ga dilo tše di bolelang ke abuti le tše di bolelang ke batswadi ba gage gore e kabe e foka e ya kae o ka no founa mohlomong wa ba hlokaina o dumeletšwe 013-11-004-06 moroka ye taba o ka re e na le di-task ka mogare mcrs o mo moyeng mcrs ra mo gamogela mcrs dumela ba o ka re ba tshwenya ke network ba o ka re ne le di-task mo warra family tša bo mmago a ke bole ka tša bo mmago ka gore papa tša bo papa gore ka se bolele ka tšona mcrs o mo moyeng dumela mcrs ya network di family tša bo mmago mola mamphogo ke tše mmalwanyana tšhošane ke yona e nnoši mola mamphogo malome ya go dula kae o re be re bola kae na mosegare gona mola mamphogo ke tšhošane yena okay tšhošane ke ya bo mmago mola mamphogo go ne malomago go ne abutago le mang gape malome ya ko mogolo robetse lapa la gago le tswaletše go šitše la o monnyane malome ya ko monnyane okay o gona mamphogo go njwa le ge re bolela so ke motho o ka re o ka steelboard mara go ne mosadi ka kwa ntwa ya gago le mmago e bea ka e family motlho mongwe ye e leng gona kgauswi ba ile ba e tsena e bapaletše ba ile ba leka gore ba ilokiša e bapaletše o kompotše mo ntate Thošane wena le sesiago le bakang na le sesi ya ka nka go botša le go bjala ke tse re bakang since ke mo kry-a tšatši la swere keeper selara sekwa re kwana ka kudu nna le ena mara nto e mmakatšang ke gore o ntšhantšola gore nna le abuti ya ka re roga mme mara ena ba botatago ba tlile ba ba amogetše gabotse yena ba botatago le yena ba ile ba monyaka ba mo kry-a ba maamogetša gabotse le abuti ya ke ile pelo ba bohloko a re why ba le ba botatago ba tlile le ba ba amogetša gabotse na ke ba bone ba le ka mola ba re ke ba botatago ngwanyana ya ka molapeledi ya bo so sesi yena sala e tla ga e ne la mafelelo go notla go kolomaka ka gare ga lapa la batswadi ba ga sala e tla ne sala ke mmona last year ka November ya butiake wa
wa tseba malome ka kapa taba e ba ka e tšea gannyane ba leloko la gabo abuti ke kgolo tabe ke kgolo kudu ene tabe e no nyaka gore mokgekolo a theoge makgweng a tle ga a itle eloke o ka se wišetse ngwana ga go lehu o ka se wišetse ngwana wa ga go lehu warra ntle le taba ye ya go nyaka bopapa go lena le bana ba mma ka moka ga lena le ba bararo ke eng ntwe le e dirileng mma go lena ye e leng gore e mo tshwentse ka gore a be a hloke tshwarelo godimo ga lena ebile le ge le ka hlokofala palle ko go tla go le boloka nkore ke tope mothopelong phetola mcrs thobela le kana re gona rra lena warra le tswa ka mamphogo le tswa ka mamphogo a ke na leina ka ra go amogela mongaka ka kapa a re tlo nyaka kona ka marasekese sorry a re tlo nyaka kona ka marasekese okay yeah go bona ka marasekele re bereka ka didota a re bereke ka kona ka kapa yeah monna o le bolelela o nka o botsa nyona ka kapa ke gore a tle mo a tlo nyaka thuso go bontsha gore ka nnete wa e tlhoka ke re ka kapa yeah ha re tlwele go botsiwa maaka re tlwele go potapotiwa ka kapa okay monna o tlo nyaka thuso ene ra mmona ro nyaka thuso nka sa tlo nyaka thuso nka sa tla mo pela setšhaba go lela okay so batswadi le di-family ba tlwele gore tlaisha ba tseba gore o irala warra ka kapa le tseba lapa le gabotse lapa le ke le tseba gabotse mara ntwe nka o botsa nyana gore ga sena a ke tlhoka le gore ke le tlhalosa jwale le founetse goreng ge le sa nyake go le tlhalosa ke founetse gore re se ra le exposure re le lokiše gape le exposure ke monga a bolona šomo gore gone di ka tseba a loya ga gabo jwale nna re reng ka gapa re ko botsa monna o lapile o loka le yena o tseba nnete mantsi mo o tseba nnete wa tseba rena wa rra re nyaka go kwešiša goreng dikgakgano tše mohlomongwe di ka beng di le gona mabapi le bophelo ba abuti le bophelo ba motswadi a gage le kgaetšedi yage lena jwale ka badudi ba mamphogo mohlomongwe le tseba eng ka lapa le ye e leng gore le nagana gore e ka no ba yona ye e leng gore e hlola dikgakgano magareng ga bona ke yona ye re nyakang gore batho ba mamphogo ba re solele yona ka maitemogelo a bona jwale ka ge e le badudi ba mamphogo ga o sa kwagala wa rra ga o sa kwagala nna ga o sa kwagala a ke go kwe wa rra wa tseba wa kgoroza a ke tsebe rena o ka ema jwang wa rra nto setšhaba sa mamphogo be re nyaka go ekwa ko gore na tše ba latofatšang abuti ka tšona tša dikgomo tša go reipa tša go riang ke tšona na mara ka mokgwa ke mokweleng le abuti o ka re a di gona o la mathomo o ile ga di gona so taba ya lapa le malome ka kapa ya swanela go no re e tlogele fela e nyaka go lokišiwa ene se seng se santše re ba se tsebe abuti o boletše mathata a ka ga gabo le mme le yena o boletše abuti gampe so dilo tše mpe tše di leng ka mola gare ga motsong mmerekwa tšona kore di lokišiwe ene ge di utologa di tšwalela molaleng di tlo kgona go loka mara ge le di fihla di ka se loke go njwale go ra gore mmago o ra gore ge lapa lela le ya go loka le wena abuti go ra gore o nyaka go bona o loka o ema gabotse mo gongwe go ne mantšu a mangwe go o bolela le yena ga o bolele le yena gabotse o tlile mo yes o nyaka thušo re tlo go thuša mmago pelo e sa ile godimo mara la mafelelo mmago santse a tla se dule setulo seo se dutšeng a dule mo re kwa ditaba ka gore ntwa ya lena e tlo lapiša batho go njwale setšhaba se ka se dule le makgekolo ba tseba gore go batša batho
setšhaba se tla dula le wena jwang mokgekolo wa re wena o utswa dikgomo wena o a reipa o utswa tv tša batho bobedi ga gago le mokgekolo le santse le dule mo re tle re kweta ba lena gore ke eng ka gore re kgona go kwa gore a le nyakane ene koko a ka se re belegele ngwana a boa nyako motšhabela rena re tla šala re di bona ene ga re nke be re founa re re hwile ke mang santse a mmegele le hula ngwana gage ka gore yena santse a begele batho lehu gore ke robaletše ke ngwana go ne dilo tše dingwe ge ngwana a di dira tša phoso o le motho o mogolo wa swanela go ya le tšona o swanetše gore o tšee ngwana gago mmotse gore ngwana ka moo ke ria phoso ene ge ngwana o tšere diaparo tša gage o di isitše ngakeng o di isitše kae mmotse gore ngwana ka ke be ke leka go thuša wena ke be ke sa go loe be ke leka go thuša wena ka lebaka la gore be go nentwe ke e bonang mo go wena rena re ka se go tsebe go feta mama motswadi o kgona go tseba ngwana gage gobane ke yena a mo godišitšeng ene ge e le gore wa bona ka mogare ga malapa mantši malome ka kapa bana ba bantši ba bolela nnetentene batswadi ba kwata o ka se re o le motswadi wa nyaka go dumela batswadi bao ba papago o gomme rena re nyaka bo papa go rena wa kwata ge o sa nyake bo papa go rena se ba nyake ka mokana ga bona then re tlo kwešiša mara ge mme a ka amogela batswadi ba ngwana wa ausi ba ausi papa go ausi and then a gana papa go rena re tlo ba le bothata ene go ne nto ngwe e leng gore ka gare ga lapa e dira ngwana gore a feleletšanya ka papage e dira ngwana gore a ba feleletšanya ka ba bo papage ge ngwana a swana le abuti a leso mmagara ke sa monyaka ke sa nyako bolela selo le yena nke a ka khwa a ye go llela go mang a bono ra ra ye go nyaka ba bo papage ka gore mo lefaseng o le motho o ka sephele o nonnoši ene ge e le gore abuti ge o a utswa o a kata o riang ke mang o santseng a mo fe di-guide ka gore ke mmage ba santse a mogala re ngwanaka a re dire 1 2 3 4 if abuti o roga magoši mešate ke mang santseng a mogale ke mmage a kere gape o ka se tšhabele ngwana gago o ka se tsogile o tšhabetse ngwana gago le go o ka rata motswadi o mollo mo santse a tšee maekarabelo a ngwana wa gage ge ngwana gage a utswa a maikešwa gore ngwana gage o mo thuša go fitlhelela a tlogela go utswa ge ngwana gage e le gore a tsebe o bolela a mo rute polelo ene abuti mama ke motswadi ya gago le wena santse o mo fe tlhompho ene mo gongwe mo bophelong tše dingwe tša dilo nnete ge re yang batswading e ya ka gore wena go o e fihliša o e addressa jwang nto mathomo lapa lela la geno le santse leloke ene mohu a leng ka kitchen o swantse a boele ga gabo motho ga a šetse a thomile go dula poleke ya sa ikwešišing o thoma go pouka ka mogare ga motse o thoma go lwa le motho o mollo o mong ka mola nako ngwe le tlo makala le bethwa ka mo lesatsi gore le bethakeng ke ile ka thuša lapa le lengwe mo Almas Drift ge ba tsena ka mogare ga lapa ba no bakala ba bethwa wa ka moreng e nngwe a o tlo bua ga botse ka moo ba fakela le bone le a tima magotlo a swarana so ka di-face alo a se go e dira nne ke meleko ya lefase le ke mathata a re gatlhanang le ona mo lefaseng mmago santse a tšee maekarabelo ene sesi ya go swanetse go thuša mmago ka gare ga situation ye e leng gore le ka gare ga yona not gore sesi ya go a tla re no re seke ra bolela le yena re bolela le mang ka gore ke ngwana mmago ge yena a sa go nyake o ra gore wena o nyake ke mang gona re ka se dule le mokgekolo e le ruri ya lo tša go se tsebalege santse dilo tše ka moka di tšwe ka molagae and then di ka tsetšela di tsamaye and then re kgone go kwešiša gore ka molagae go a loka mokgekolo mmago wa loka le wena wa loka ka re gonjo le dinageng dinaga di a senyetšwa ge mokgekolo a go bolela ka tsela ye mola bakgekolo ba tsenelwa ba utswetšwa ba dirwa dilo tše ka moka wa bona gore le wena o beya bophelo ba gago kotsing mola le wena o beile ba gage kotsing so mokgekolo wa nyakega mo ene e ile re o tlo o tšhaba go tla mo radiong gona gore a re gone se e leng gore yena wa se tšhaba cause ntwa lena e paletše family ntwa lena e paletše mošate ntwa lena e paletše meloko ya gabo lena so e yo felela kae gomba le bolokile a butiago ga bohloko why wena o leng tsotsi o tlile radiong o se wa tšhaba gore batho ba e leng gore ke ba tshwentše bao ba nkereileng ke utswa dikgomo ba tlampona radiong re live mo Facebook a se mo e leng gore re ne hlokaina ka mo o tepoletse gore o mang so o ka re o le tsotsi wa tla mo wa tla bolela gore ke mang wa re batho ka moka mponeng ke nna ola wa go utswa ola leng kreileng ka di-TV o le dilo tše dingwe like ge re šetse re nyaka nnete e santse e tswene nnete e loke wa ekwešiša lapa lela la geno le santse le loke ene
lapa abuti ka gare ga lona le santse le babe ngwana le sogana gobane ngwana le sogana ga e ya go ba le bana ga a šupetša bana re ga bolena ke kae o ba šupetša ka mole ke wena gombe le o yang go swara boima godile o ne mosadi o ne bana ba go santse ba dule ka lapeng la batswadi ba gago o ka se rolela sebone wa tswa ka gae o ka se rolela sebone wa tswa ka gae ene ntongwe ye santseng le e tsebe le bosesi ba e tsebe bakgonyana ba tlo sokola gobane ditlogolo bana ba bosesi ba tlo palla go ya ke ku lapeng la geno ba tlo re ge ba ya ka malalapeng la geno bo phela buang le dikatse tše dika bo phela buang ba sa robale gona ge mokgekolo ge e le gore ke nnete o ne kwala bohloko wa ya khialla katse a sepela a sa efe dijo a sa efe metsi wa e santse o tla iše phoofolo ge e le gore ge ke ya modimo phoofolo mokgekolo santse atle mo ke ngwana wa gage o mo tshwentše o mo kwišitše bohloko ka go nyaka papago mara re santse re nyaka o tseba gore cause ya gore o nyake papago ebile eng go diragetše eng ngwana gantši ka mo gare ga lapa ga šala nyaka papage bontši ba bona like e ba taba ya go se swaro ga botse ka mo gae go swara go swana le bana ba bangwe and a se gantši bana ba nyaka bo papa go bona ka lebaka la phoso e tee ka gae ge ngwana a bona a tla išegilwe a sa nyake go swana le abuti ba re no tsamaya o hwela mo o hwela a ye kae o bilikile go botša mo malome a go loke o lekile go bitša batho a go ne motho e leng gore a ka raka mothuši so mafelelong o kwele radio e bolela a ye kae o tšhabela radio then o nyaka thušo so nna ke nagana gore mokgekolo o swantse re o monyaka o fitlhelela re mokereya a tla fetša a dutše setulo se o ngwana gage a ka se tšhabele mathata ngwana gage ene a ka se re botse gore ngwana gage santšagwe a ke dumelelane le yona eo a ka se re botse gore ngwana gage santšagwe ene a botisantse mo bophelong o dira peace o lebalele mmago gore dilo tša gago di lokologe nkwešiše kore like dikgopi tša mmago di ntšhe yena ge e le gore tšo di mo dirile di tla ja yena o tla bona gore o bereka jwang ka tšone ene wena le mmago le ngwaneno le maemong a e leng gore lena le ba bararo le ka se ilokiše this thing ba ka gae ba ka go sola rutile radio mara nto santseng ba itsebe gore lena le ba bararo le ka se ilokiše le ka se se lokiše seemo se because seemo se sa bolena gore se loke se nyaka ditaelo ene se nyaka motho e leng gore o ne le ihlo la semoya o kgona go bonela pele ene se santse a re thuše gore this thing e loke a ka no re ignora difounung mara le le senyagang ke lapa la gabo ene le le senyagang ke lapa la gore bana ba gage ba tlo re ge ba re ga borena ga bomma gore na ke kae go tlopala ge yena a tsebe gore ge o nyetswe kgaetšedi yago so ga ya go nyala o nyalela buang ka kua modiro o ba buang ka ku dikatsentše ka gore wa mastroi santse a stroi le dikatse a ba go tlo kgonagala ka kua a sanka ka bona lapa la go ba le dikatse tša go feta 20 o ra gore potšišo ko gore na morero wa dikatse tšeo ke eng di dira eng katse tše ka mo gae be re tla re mo gongwe dilwa le magoto so katse tšela ke tša go nontšhiwa ka moka ka mola gare ga lapa lela lapa a senke la diša ke dikatse katse a senke ya thiba lekgodu motsola santse o leko be gabotse mmago santse a boe gae motho mogolo ga a gola re bereka makgweng re sa tile ge re thoma re tsofala re ya go khutša gae a re ya go khutša makgweng re o khutša gae re bonane le dilo tša selegae basadi ba dira mediro kua gae so ge ba sa ye medirong ba dutše makgweng mohlango e ba le bothata kua gae ba tlo thuša ke ma no motho mogolo o swanetše o tseba gore ga a bereka o bereka makgweng and then ga a fetša o ya gae o khutšetša gae a thoma go sepela mediro ya gae so ntate thušana go ne molato re tlo dula fase re tlo ilokiša re bone gore re bereka jwang lapa la go swana le la geno mebereko le tlo e sokolla manyalo le tlo a sokolla mahlatse le tlo a sokolla a go ne medimo ye ka reng ya ka gae ya hloka batho ya kry-a dikatse le tatago ge e le gore tatago kwa mma goreng o re ke be ke nyetswe monna o ntlogetše onkwešiše o a bua gape o lla ka re lena le sa bitša ka fane ye e leng gore ke ya gabo mola le yena fane e leng gore be e monyetše monna gona o gogetše thoko mama go ne mathata o ne mathata a bophelo ba gage number 1 o ne mathata a bobedi ya gore go bile le tlhano o ne bothata ba gore bana ba gage ga ba kwane le yena o ne bothata bo bongwe ba gore bana ba gage ge ba bajwa a kgone go ka ba bona gomme le wa tseba gore go boloka ngwana gago o seke wa mohloboga
ntho gape ga o le motswadi wa gabotse ke ne nneta gore ke bothata ke hloke ba le batswadi ba e leng gore dingwetsi di ganne ba tlhoboga bana ba bona ba lla batswadi bale re felletse re ba nyakela di-counseling re ba nyakela dilo tse dintšhi ba sa robale bošego motswadi wa ba bang ke ngwana gage a ka se dumele gore ngwana gage a boloka a se ka motlhoboga so mama go santse a tsebe gore ke motswadi ene nto ngwe ke ratang go lemoša batswadi ba ba theeditseng radio le baswa ba ba neng bana magage šomo bophelong a re feleng re expecta di-challenge challenge e tla le boloi bo se gona motho o mongwe le mongwe ga a phela ka gare ga bophelo ba gage mo re sepelang gona le mathata a rena mo kgausu a mangwe a mathata a se boloi ke di-challenge tše wena o leng motho jwale ka kgopolo ye e feleletseng o santse o tuthute go lwa le tsona so demo o thoma o tšhabela di-challenge ke demo e le gore mathata a gago a tlo gola gobane ga o tuthute gore ge ke ne bothata ke lwe le bona nkwešiše so batho ba bantši dilo tša bona di sentše ke lebaka la go tšhabela mathata a ba sepelang le ona ba gahlanang le ona mo maphelong a bona so tshošane nte ke bothata bo bonnyane monna gešo re tlo bolokiša fela ge e le gore ba tikemišeditše ene ke tlo go botša ntong o tshošane ge ba sa nyake o lokiša bothata bo ge ba sa nyake o ba tlogele nkwešiše ge ba sa nyake o ba tlogele re tlo gopela maele radio e theetša ke bakgalabe le bakgekolo radio mara pele re go ntšha nke re no kwa batheeletši ba babedi ba basadi ba babedi ba banna re kwa gore go tloga mo re ka dira eng ka lapa le nkono ba bulela go ka founa wa kae le kae re no nyaka nnete maele a gore malome ka kapa go tloga mo re direeng right mo theletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm banna ba babedi le bomme ba babedi ba e leng gore ba swanetše ba afe maele yano mzarez takapa kunjani sikhona kunjani mahlangu no professor lapho hlangu professor mmeo tshwanetse ratho wa tlokira a tlotse ba ska thabela responsibility ya ngwano lo monyaka le mogwetse ndele go tloa moo wa tshwanetse re go irereng i-section eningi lapho kuyakho professor hayikwa and then asibo batho ba confirma ka mamphogo ke a tseba plekele le gore ba suspect gore o ya dikgomo a ba motle ba motse fingerprint wa motsekulate kanketile wala ke tsa gao tseo professor yeah ba ska shebela responsibility tsa bana ba bona ba tlo sokodisa bana re a go leboga mahlangu mcrs mo moyeng dumela thobela le kae re a leboga kakapa thobela aba ke di moro ba ke kapa e re go botsa motho ka mogolong Dr. Morimo bolela ka teng o tlonya ka thuso a kere ke go re Dr. Morimo a mothusa a ga wane le bomai ba tshaba ka nnete mo ngwanong o tswa no so Dr. Morimo a thuse ngwanowe ngwana a kere pholo a ikere le bophelo o fela mo re a go leboga warra thank you ke tene ya bomme jwale re be re tšea 2 ka kry-a o le monna ke ya go feta msereso mo moyeng le kae ntate Moremi re gona ra lena le bonne mamašiši ka mogabota ra go amogela mamašiši ya ke mathata a re nyake dikgotso mma gore nna re se ke ra kgotsa re feng maele wa maele ke le yona ona ke yona nna ke re mmeo o ne sa tseba o ka se bana ba babedi seo se ra yena mme o ne le phoso nna le ke re ka gore o mo sentse difitso a re o utswa dikgomo o dira dilo mang le ena ka le thuša batho le ka kgona go ya mošate gona kwa mmamphogo ke mo tlang go kry-a batho ba ka bolela ba e leng go ba bolela nnete ba boletseng o motse wa tseneng re ya mo kwa gore lesogana le a le phosoposo e ne le motswadi mara ka le ka kry-a ba babedi ba bararo motlho mo latika le ka mošate ka mošate ke mo batho bang lapa ya gabotse ba tlo le botsa gore aowa ke nnete mokgekolo gore a tšhabe o tšhabile ka mabaka a itseng ka re mokgekolo yena nnete ya yona a e gona ande ka ntle le yena a gone ka mogolo ka thušang morago tshwanetse go tla ena pele diso le tlo tsena ka re ga lapa la gage re a leboga mma gore ke lebogile re lebogile mmamašiši re topa mme wa mafelelo 013110040 msrs
mzrs morwa motlha mama bua ka mphele ge le Dr. Moremi ka moo thobela awa re a ikwa taba yetše mara ge nna ke ka nna ka monagano ka ke lebeletše mama o ka re o tšhabela ditaba tša ka ga gage mama o tšhabela taba tša ka ga gage and then o rara abuti ga ke nagane gore tsotsi e ka tikiša kgolegong le na le nna ke go kwa ga botse mama tsotsi e ka se tikiše kgolegong o raro o ka re o nyakega khona to khona ka mo o katile ka mo utswa ka mo dia dilo tše ka moka mara wa tsewa ditšhelete gona mo radiong a se yona mama ga bue a tla no lokiša ditaba tša ka ga gage a se ka tšhabela mathata ka motseng wa gage a tla lokiše taba ya dikase and then dilo di boele sekeng a bolelešabe le bana ba gage ba dilo di boele sekeng a e gore o tshwanetse wena o tšhabele mathata gago fela a tlo kgona ke mang ke a leboga mama ga bue ka gae amen a go lebogile mama boa ntate Tshoshane wa rra re ya go lokolla moroka e khonne ke la bone la botlhano mokibelo sontaga mantaga la bobedi mosegare go fitla ka bo 2 ke nagana re sontse re ka bua mamphogo ke dumellana le wena especially ka moshate ba re biletse mokgekolo and then re ka moshate and then re kreye family tša bo monno tše di leng kgauswi and then ba tla ba re botse mohlomongwe gore kgaitsedi ya bona ke motho wa mohutamang and then bona ba dirile eng ka seemo sa ge ba hlokofaletse ke setlogolo and then se se ya bona a paletse ke go tla go boloka morwage ba dirile eng ka moraga moo and then mohlomongwe dikarabo tša bona di tla re fa se sengwe dikarabo tša ka mošate di tla re fa se sengwe setšhaba sa mamphogo se tla re fa se sengwe and then ge go ka kgonagala la bobedi re a bua le batho ba ga Tshoshane ge go ka kgonagala a ke tse borena o e bona jwang ke mo ka rena pere lokolle monno wa modimo re tsentšheng ba le ba bangwe ba le ke bona gore ka o ne le so re ya mamphogo malome ka kapa re o kgopela mommobu a re biletse mma a theoge go tloga magweng mamphogo ba ka se dule le lapa la dikatse ke ya mathomo lapa le la lesantše le loke ya bobedi taba mamphogo ba ka se dule le ditsotsi re nyaka mme atle re nyaka go lokiša taba ya abuti ge e le gore botsotsi bo gona bo tloge re nyaka mamphogo batho ba dule ga botse ba se ne poifo ya boloi ba se ne poifo ya bogodu so mme gatle abuti go šetse go bile le ba ba mohlatsetsang mme go šetse go bile le ba ba reng batho ba polelo ya boloi e ya bolelwa ka thokwele a ke re rena re theetša radio ene re kwa batho ba kua ba bolela so ge a ka bitša ke kgoši a gana kgoši ya mmitša gape taba ye e thieditše ke batho ene e thieditše ke badudi ene badudi ba mamphogo ba hlaka ba ne matshwenyego ene monno o bolela taba tša ka gabo na re ditsebe so ge mme ola ka gana a bitša ke kgoši monyatša kgoši ke go huruga e fela bjalo ya a gone molato 11 minutes past 11 o'clock ke kule wa rra mona re monabe ke imišitše ka mo ke re ane wa rra o be a tloga a fiša ka nako ewe o be a tloga a fiša gone molato wa rra Tshoshane re ne le wena monna gešo o ka re emela ka mola reception ka fale ke moka o ka re emela gona ka fale wa rra re a leboga malefo a ba tsene bao ba bangwe ba
15 minutes after the hour. A mpotsa gore a nna ke mo magweng mara e re ke botse mma gore a titukiše kua gae jale ntle le go senya sebaka magagešo koko o a dumediša wa titsebiša gore o mang o tswa kae abuti o mang o tswa kae mma gore na o mang o tswa kae majarin o mang o tswa kae re a leboga a re thomeng ka mo go koko ka nna ke mme Mathala ke tswa mo Iuku re a leboga go ga le kopelwana le wa rra o le go gelenyana ka mo go wena gannyane re a leboga o ka titsebiša ka pelanyana le wena nna ke dibakeng Mathale mogekolo ke mme ke tswa ka mo Iuku re a leboga mma go rena nna ke mme Mathala ke tswa Tsimanyana re a leboga ba Tsimanyana nko fe majarini mo majarini ko wena ma one Mathala ke tswa Tsimanyana re a leboga mo Iuku Tsimanyana re a leboga mma gore na le kana pela no re taba tša lena ka bokgware le botswere re nke o no dire pa ka bo straight fela o skwa jika o skwa ya kua le kua o no re fa tsona ka mogodileng ka gona thobela ke a le tamiša ntate ka kapa le ntate Moremi nna ke ne bothata ka bana ba morodi yake le bile le morodi yake gape wa mafelelo mo bannyaneng bana bao ba dula polekeng o ba re ke mafišeng mmago bona ba dula le nna mmago bona o robedi ke bana ba babedi re ba mola ke boneng gore ba godile awa ke ba ntšhitše ka ga mmago bona a bane RTP kwa mafišeng bjale awa ke ba ntšhitše ka tokologo ye botse ke bona ga ba godile ba ya mo mmago bona ba kwa dula ntse ra tloga ra ba kgolela a re tloga re ilo ba kgolela mola bana ba le awa go ile re fele re ilo ba bona kua le bona ba etla ba tlo re bona bana ba le ga ba satla ga ke kgone o tseba gore molato ke eng bana ba le ba satlo ba satla go tlo re bona ke re ke a ba founela tšatši leng ke re ke a ba founela ke nyako ya ke ba bona ba re awa nna re gona re sealogeng go ngwana ragadi ya bona bjale awa go taba ke re bobe ke re ke tlo le bona mola ke no tlang ke le hlokile ba re awa ke founela e mogolo ga tshware founu e monnyane ke a mo founela gore awa ba nthomme lebenkeleng ke yana go mpotsa gore re bo sealogeng ngwana ragadi ya bona ke ra o botse mogolo a go ke tletle ke le bona Mantaga ka re ke re ke tlo le bona bjale Mantaga o founela mmangwana gore nna ke ya Springs le monnyane o ya Pitori a wa bjale ka nape ga kanega o tlhoko ke re ko ba bona napile bana bale gape ke re ke founela ene ye mogolo yela founu ga e sa tsena gantsi bjale founu e sa tsene go molato ke mehle ke re ke a e try a wa founu ga e tsene ebile ke tlo kwa gore a bua gape motho gape mo ga borile gore o se o sa kgona go mo founela ke founela e le monnyane e no lla ga e sware ke a mo founela ya lla ga e sware bothata bja bana ba marakeng o tlo ba mme wa ka wa hlokofala go eliela go feta mmangwana bona wa ba botšiša gore ganthe molato ke eng le sa hlolesanya ka go tlo le tla gae le batho ga ba re batla mo le sa nyake na ngwanela gore nna entle ke ebile kua gae ga ke nyake ga ba etla mo go no fela go le ka ona mokgwa mohutola bjela gore ba botšiša ga ba etla lefunu le la mme wa ka ba re bona ga ba tlile ka gaka ga ba boela morago ba le dipati baporofeta ba ba boditše gore bona ga ba gata keiting ba tšea bothata kua keiting gantsi fela re tlo phela buang le bana ba gago le ka ona mokgwa mohutong bjale ebile pele wa ka ya ba ke re aowa a nke ke no ya kua nthong e ko kwa gore Motse FM ke ko gore bana ba molato wa bona ga botse ke eng mathong ka re bjale šiba ba ne bothata a ba sa ne ruma ebile ngwanyana ka e mogolo gore mošimanyana ka o ile a tla kua
dilo tša gago tša hlaka-hlakana ga re tlile nna re ba lwelela dithokolosi bana ba gona ba kae koko ba mafišeng poleke nngwe ba re ke mafišeng kua thele tompi ke ba le sa kwaneng le bona o lena le leng mo le ya kwana rena re le mo aowa ga go ne bothata jale ke tla ba ke bana ba bona ba mpabišang pelo a gore bana ba ka bantšha ka moyo mo botse re ba golela le bona manyako wa ba dula seteneng sa bomma go bona le kgono molato keng ebile a ba botša le ena mangwana go a re nna tšatši le leng ke ile ke tlile go bona ga ke re ka a hwetša nna ke mogama a tloga ya moporofiteng eo moporofite a re aowa ga se makgolo a go a bago a go gama ke dilo tše di leng mo go wena ke tsona di boriang gore wene o bone o ka re ke yena koko go ya ka wena bana ba ka be ba go latofatša ka boloi ke gore ngwana moo a ke kgone o tseba ka gore mangwana a bona o ile ga ba botšiša ba re bona ba tswa moporofiteng moporofita ela o ile ke dilo tše ba re rileng ka mo lapeng ke tsona di riang gore ena ga re ke bona motho wa e le nna ke be ke mogama ke dilo tšewe jwale koko wena ka baka la gore bana šiba ga ba sa tla gae ebile ga ba nyake le baetela ba re ge ba gatile ka kua go lena ge ba fetša go tsamaya ba hlagela ke dibati tše di ba hlagelang di tsebang ke bona wena jwale ka motho o mogolo ga senke wa leka gore mohlho mongwe o ka tswa wa ya go batho bao ba bonago go nyaka go tseba gore bana ba se ba se ratang ka molapeng la gago se ba tlholang dipatikeng nna ke ile ka tloga ka go motho a mpotša a re aowa bana ba nna ke lebeletše ga ke bone selo bjale ka mmotša ka re aowa gape bana bao bona ba riale ba re ga ba tsene ka molapeng le ba re ba epetše selo mola gating right wa rra a ke re o ile ke mmago bjale kopelana le mo gausi le yona nke o re botse gore dilo tše mokgekolo a di bolelang le tše di bolelang ke bana bale o tseba eng ka lapa la geno taba ye e mphihletse ka morago nna ga lebaka le taba ya go tla mo motse ke ile ka sola mokgekolo ka taba yeo ka mmotša gore nke be ba mpoditše ka ba kopantšha ke kwe bothata jwa bana ba gabotse gore go riegang jala a senke ba mpotša tabeo ba ntlhaloseditše ka morago ba šetse ba tlile mo motse jale godi jale ntho e leng gore ya ntshwenya nna ke bona o ka re e ya re tibaeta ka kua lapeng taba ye ka baka la bana ba and nnete ko gore a ke tsebe gore go riegang ke no kwa story sa gore bana ba ba šetse ba ne le ngwaga go iša go mengwaga mebedi ba sa tlho ba sa gata ka kua lapeng ene ka baka la gore le nna ke tswile ka lapeng ke be ke sa e tlhokomele taba yeo ke no kutša gore ba ya gore re no ba re fapana ba ile le hono nna ke a ya bosasa jwalo jwale ke makaditše ke ya gore ba motimetše le difounu ba sa nyaka go bolela le magolo a bona kore ke gakanegile jwale a ke tsebe gore go riegang a go le ka mokgong wena mola wa golang ka molapeng la geno o gola ebile o e ba o mokaka wa rra go kabe go ile go a ba mohlomongwe le mabarebare a mo motseng ao a kwagalago o ka re mohlomongwe mokgekolo ke motho wa go swara-swara aowa a ke gopole baka leo re a leboga prof a re swareng ba ka mafišeng di kae founu tša ka mafišeng awa kere ba tlo founela ke tša rena e seng tša lena awa gone molato a re ba founeleng ba ganeng wa bona ge motho mo founetse a ganne ka lebaka la ra ke radio e thietša le ke batho ba ba le tsebang so le lena ge le kgonne go kwa le thieditše radio le kwa ba bang ba thušega ge batho ba gana go swara founu mo radiong rena a gone se re ka se riang se re bontšha gabotse gore gore a re ba phoso ke bona gore a re bona gone se ba tšhabang gore se tšwelelele so re rata gantši gore ba sware founu ka rena taba tše dintšhi a re di tsebe
re nyakwa go leka go netefatša go kwa mahlakore a mabedi ka nnete ba ka tsimanyana le ga botse ya lena o ka re le tloge le imetswe ma go tla loka batswadi go tla loka ge le fitlhe mo pitšeng tše kgolo wena e go swara bjang tabe ya ka gae ke ya mokgekolo le bana go tla išega mokgekolo ke eng le wena ke mmamalone ke mogatša malomao oya o ke motswalago o tsere ke motlogolo wa mokgalabešo okay selong se ba sa nyakana le ba le mola lena le tshwenya keng matswale le sane le tše dintšentši mara jale be le eme mose mmagorena bolelang ntho e tee lefetšeng ene re kgoneng go tseba ge re gatela pele ka sebopego sa mofuta mang jale e nngwe nape go intshwenya le yona ene ke ne nnae wa nkgakantšha wa nkgakantšha ngwane o no ba le koloto tše dintšentši banna a ke tsebo gore bothata jwa gago ke eng gona fao dikoloto di ne le malome o no ba le dikoloto motho o no tsena ka gae a re wa nkolota gona mo ga re wa nkolota tšheletela ga itle ga ke kgone go tseba gore bothata jwa ngwane ke eng ke jo bonape go bontshwenya bošego le mosegare gore ngwane bo tseneletše ke eng ke gore ga ke kgone go tseba gona fao ke kwele o ka re wa rra gore ga a sa dula ka gae ga a sa dula ka gae mara ke re ba bangwe ba gona molena o le tebejana ba bangwe ba leng gona mola gae le bona o kgwetša ba swere mašheleng ba e tla ka mo gae ngwana wa mafelelo mo go bana ba masogana ka gare ga lapa ko mofe wa mafelelo ngwana e sa le monnyane mara le ga e le gore 20 yona o e fihlile o gona allright kgotso malome le kae ke kgotso mokgekolo ka molaolela ka taba dikoloto go riagalang ka dikoloto o a rereša nke ie ka mola re kgone go di kwa gabotse o a rereša and ke nyaka go bolela nnete a ke tsebe gore go riegang le nna aowa o ka ba o kolota batho ba ba kae so ba lebane dikoloto tša gago di ka dia bokae tše di leng ko batho tše o kolotang batho di ka fitlha go 5,000 okay ene a lešome ke motho go tepereka e matogana ntshe le ona ke ria mebereko e mentši mara matogana la no ema tsi a ke tse gore go riegang gantši lešoma kang construction go aga kore ntlo re a thoma fase be fele re everything a gona se re sa se direng allright batho bao ba kolotang gantši o leka go ba tšhabela ka difounu go ba wa bolela le bona ke ne le go bolela le bona ka nako ngwe ne le go tšhaba ka nako ngwe tše kore founu e nteiše letswalo so ke se ka tseba gore nka reng ya ke di wela batho mogala ba gešo gore o ka thušaga ka matogo and then re bone gore taba e ya dikoloto nke di fele ka lebaka la gore wa bona re šetse di thuša mokgekolo ka gore ge batho ba etla ka gae ba nyaka tšhelete tša bona batho ba le go ba kolota a go swane le ge ba re tlišitše tšhelete ela o e kgopetšeng ge ba tlo e tšea ba fela ba ntšha mantšu a mangwe mokgekolo a ka fetša beke a sa robale koko ba fela ba go fa mantšu a boimane bona ba kwata ga ba šetse ba nyaka tšhelete tšeo tša bona jale le nna ke no se tsebe gore ke reng ke le ka go bolela nae gore batho ba ba tlile mo ba nyaka šileng tša bona o no re a boa ke tletle ke banea gobanea mo ga go gona ya dikoloto e kwagetse ko ke lebeletše nako e la gore le ba batsimanyana ba re tla re kwetaba tša bona o tshwenya ke ditlogolo ga di tle ka gae o tshwenya ke morwa o ne dikoloto ye nngwe keng ye nngwe gona jale ke a tlabanega gape ka gae jale re tseneletše ke magotlo jale a ke tseo re ka re ba ile ba tlhatlhamolola re thipiso
mo godimo ke mašubašuba gore e tsena mo kore ga re sa di tseba ka magotlo ao ka mo gae le gona mo gate-ing ba rego baporofita bao ba botjamana ba ba re ba epetse selo fawe ke gona eo ne go ntlhoba boroko ga ke sa tseba gore nka reng gona jale ke kile ka tla gona moga moremi ka Aprele ya ngwaga go feta o ile a tla ntukišetša kua gae moremi a wa ga sebe taba jale ka tla ke tlaba ke bona bana bao ba sa tleng ba re šiba ba gana go swara founu ba re bona ga ba hwetse boroko ka gae ga ba boela morago dilo tša bona ga di loke a re die sokoko go sane le engwe ke tsona tšeo jale ke ile go ba ke ya ke tla ga moremi ke Aprele go ba ngwana gagwe o mola mamphogo ka re ka gore o kgauswi ga ke ye mola go ngwana gagwe o mola mamphogo le yena o tlile o ntukišeditše ka gae jale mara ba sa no tšhaba ka kua gae jale ga ke tsebe le bana le gona jale ba bangwe ba tlile ba le ma-security le bona meberekwane le e fedile gore go no ba bothata ka molalapeng le la ke tsebe gore ga botse wa bana ba ge ba ka swara founu re tlo kgona o tseba gore bothata ba bona ke eng motse o sokoko ge re ka bereka motse lena le lebaka gae ba bangwe ba se berekiwe motho o mollo mongwe o sepela le meleko ya gage and then motse o berekilwe o tiile wena wa berekiwa o wa tla o nyako gapeletša go tsena ka mogae gono mo o sepelang ditaelo tše di leng ka mogare ga lapa di tlo thulana le tše di leng mo go wena ene ge di ka kry-a ditaelo tše di leng mo go wena di le week di tlo go gobatša ditaelo tše di leng ka mo then o tlo sepela wa re lo tša gago a di loke motse o berekile bana ba swantše ba go kwe ba tšwe ba ye go phetha ditaelo tša gore ge e le gore bane dithokolosi di tloge o nkwešiša mara ge e le gore bona ba nyaka gore wena o bereke motse bona ba te tshepelele mo ba te tshepelelang ba swanetše ba maikešo gore ditaelo tše ba di berekišang di be le maatla a go feta motse gobane ge ba tlotla ka dihlare tše di-week taelo tše re di beyang ka mogare ga lapa ge di gahlana le ditaelo tše motho mongwe a notlang fela a robala ka mo gae di ba bothata o gopole gore ge re bereka motse a re nyake sehlare se sengwe se tsena ka mo a re nyake taelo nngwe e tsena ka mo gobane taelo e tsenang ka mo e thoma go thulana le ditaelo tše di leng ka mo ene taelo tšela di thoma golwa ene ge ditaelo tšela di elwa di gobatša bana ba so bana ka moka ka gae santše ba thegiwe ka taelo e tee ya go sepela le taelo ya ka gae ya motse goreng gore ge go e tla dihlare tša baloi hlare tše di kgone go bona gore sehlare se a se sa ga borena se santše re lwe le sona sehlare se that's why go le bohlokwa gore ge re bereka motse wa kereke ba kereke ba re botse then re bereke motse go ya le ka taelo e re tsebang gore taeloe ge motho a tsena ka taelo tša kereke e le wa ka gae di ka se thulana mara ge le sela re botša selo re bona re mo gone bothata tše dintša dilo ge re fetšo di apolola ra di tšea ra di bereka ka mo gore di berekang lena ba ka gae bana mo gongwe ba gana go tla go berekiwa ba tla ba teperekile ka moka dihlare tše bona ba di tsebang ba ka se tšwa gabotse ka mola gae cause taelo ke e berekišang gone jwale ya go bereka motse ke tšweetše ya kgole ke tšere Lesotho so ke e hlakantšhitše le dihlare tše dingwe a e dumelane ke botša batho ba bantši ba ke ba berekelang gone jwale gore taelo tša ka di sa dumela gore ge ke go bereketše bana ba gago ba seke ba berekiwa le tlo boa la re bana ba jwa bana ba dirang ba jwiša ke lebaka la gore taelo tše ke di beileng ka mo a di nyake ditaelo tše dingwe di nyaka tšona di tinyaka di nnoši gore di le protect gore ge motho o mongwe a go fotša ka sehlare ka botšona di bušetše morago so bana ba o solang ka ba sa ko molao wa gago ba kitima le naga e ba re bona ka mola ge ba robetše bona ba robale ba nyaka go robala ke kae mo ba robalang ene shi ba re ba founela ba sware founu a ba sware founu re ko bothata ba bona so o tlo sepela o bereka motse gobane wena o mongwe a lapa o bereka motse ngwana o a kua mo porofiteng go sasa o a kua so wa bona gore motse o tlo feletša ka ngwaga o bereka ke batho ba i-20 and then o berekwa ke batho ba i-20 ka batho ba e leng gore bona a batle ba dula fase le wena ba re mamma a re etswe re ye mo go so a re ye so wena go ba bitša a ba nyake mara wena ga ba go botša taba wa ikwa so ba go tla iša bana ba nna gape ke a makala gore bjale baruti bao le bona baporofeta ba botšang ba reng ba sa tle ba epolola dilo tše ba di bonang ga batle ba tle ba di epolola ba ka se gore di gona
ba ka setle koko ba ka setle nne bana ba go ne dilo tse ba ba botsang tsona ene dilo tse ba ba botsang tsona ditaba tsa gona di bontšha ga botse gore di lwa le wena a gone ngwana o e leng gore santse a tšhabe ka lapeng la ga bo a tšhaba moleko ge o le ngwana wa lekgarebe o tšhaba moleko ka gae o ra re o tšhabela di-boyfriendeng no taba bana ba e kwale ka re wa kwa malome gore ke lekilwe a ka e tseba nkebe ke lekilwe e lokiša mara se ke nyakang go le botse ke gore ditaelo a di kwane le ngwana go e taola ke sa mathomo ditaelo a di kwane le ngwana wa go te taola ge o le motswadi o tlile ga moremi ore ko bereka motse re a ba phasa re a tswa re sa ya ga mammang mogekolo o tlile mo re o gopela gore a thegelwe motse a ke ne maatla nna ke swanetse gore ge ke tla ka lapeng la gago ke tsebiše badimo ba ka gae ntene ba kgone go kopana le badimo ba geno ene ge ba kry-a gore ka mogare ga lapa o ka re gone boetaolo badimo ba batlo dumelana le taba eo go swana le go mbela buti ke mokereki o a tswa o lata baruti ba tla ka molagae e se gale ngwane o mongwe o re ke lebaka la gore kereke e berekile le na la ya kerekeng la ya go hlapa la tšea metlamo la tla ka gae la tla la šireletšega wa ikwešiša tabe ke e bolelang malome a e jwalo ka kereke a kere ge go kgailwe bana ba swantse ba ye kerekeng ba ye go kry-a ditaelo ba tswele ke ditaelo ba tswele ke metlamo ka mokgwa go swanetseng go a ka taelo a gago gore taelo e sepela e eme jwang ke a le kwešiša marabe ke kgopela go botšiša a kere go a bereko ka lapeng ke taba ya tšhireletšo ya ka mo lapeng nna ke mokereki ke atla ke šireleditšwe ka ditaelo tšeo ke di fiwang kerekeng ke nyaka go tseba gore ana phapano yeo ba kae a ke ka bua lapeng ka go tshwenya ae ke ya ka bua lapeng ka gore nna ke ditšhireleditše mo mmeleng wa ka ntane ke nyaka go tsaya gore bothata bo ba kae ka e le gore ke no ya ka bua ka taba go ditšhireletša fela e seng ka taba ya go ya go tshwenya a gone phapano ene be ke nyaka go botšiša gape lebaka šele la gore bana ba ka bare ga bana boroko ka mogekolo a bolelang a kere ka nnete le bona ba te tsamaela mo ba te tsamaelang ke sa tsebe gore motlho mongwe tse ba ka ba bane ya tsona ke tša mohuta mammara ga e le gore ba ba fa tša go ditšhireletša mmeleng wa bona mogekolo ka kua lapeng o šireleditše ka mo lapeng ntane ke nyako tseba gore ba ile tlhoka boroko jwang ka ba tsena ka mo lapeng ba sa tshwenye alright a ke go lokišetše yona bana ba ne boroko ka lapeng la mang ka ga bona lapeng la mang la mokgekolo ge mokgekolo a thekga lapa o bitša bana a kere mme a ka se thekge lapa ngwana o mongwe a ya ku ngwana o mongwe a ya ku ngwana o mongwe a ya ku go ne ditaelo tše re di bitšang gore tše ke tša lapa gomme ka morago ga gore di phethwe o molomong a ka mo a yang gona mara go ka kry-a e le gore mokgekolo o thekgile lapa la gage ngwana o monnyane wa go lekana le o šetšeane moruti ya gage goba moporofeta gage goba ngaka gage o le yena o ne moruti ya gage goba moporofeta wa gage go thoma go banto re bitsang gore ke thulano ya ditaelo ka gare ga lapa sa mathomo ge baporofeta ba re go ne nto kua keiteng and then bana ba thoma go se lebelele mokgekolo ka leitlho le le botse ebile ba ngala ka gare ga lapa e ba bothata ge bana ba ra ba robale a ba late koko ba re koko a re robale koko a ba tšee ka letsogo a tle le bona re tle re lebelele gore rena re berekileng bothata keng ge e le gore go berekile ba kereke ba ye le bona mo ba berekileng gore bothata keng mara go ka kry-e le gore ngwana o ya moporofeteng o lekgono go sasa wa moporofeteng o go sasa wa moporofeteng o e tlilo ba bothata tlhare tše dingwe a di tsenelane ditlhare di a fapana malome ka kapa le ditaelo a di swane so ge o le ngwana wa ka gae o swanetse o amogele se batswadi ba go botsang ge ba re bereka motse so re bereka motse so ene ge e le gore o godile o nyaka go phetha ditaelo tša gago sentse o nyake stene a ke tsebe gore koko le yang kwana o ka se be le bana ba ba 10 ka gae ngwana a sa le ka gae a nyako te phethela ditaelo tša gage wa kry-a ka mogare ga lapa ka morengwe le ngwe ne ditaelwana tša ona e
e tlo ba bothata. That's why ke rela batho ke re ge le bereka motse dulang fase le epoleleng ka gae le dumellaneng ka ngaka e tee goba moporofeta o mo tee gomme ka morago ba ba neng malapa ba tla tswa ba ya go bona gore tša bona tša malapeng a bona ba di bereka jwang. ke nagana gore e dutse o ipušišitše gabotse morago ke nagana re e dutse gabotse a ba zame phone tše di leng mo godimo so a gone bothata ge bana e le gore ba laela ka gae mara ge bana koko a bereka motse ba sa nyake go šireletša ke ngaka ya koko alright a gone molato why ba sa botse koko ba dule fase le ena ba re a re tšwe re ye moruting kae kae ka gore moruti o gore ka mo gae gone nto so ene koko re ke ba lokolotse gore batle ba ntšhe nto eo a batle so ba tlo robala jwang nto e sa tswe Thobela le kae re gona re ne le koko mo magorena koko wa lla o re a letle ka gae re nyaka ba mafisheng ba koko a llang ka bona ke lena sesi mangwana bona le yena bomuri ya tsona tse le gae ga a sa tla mara nna ga e ke atla monse a re ye koko bolela ba re ba tla gae aowa motlalipule e sa le o e tlaneng gae sese mara re boletša ke re ka letebejane ka bolela gore ga e ke atla o sa le o bolela mara nna ga tlo go bone ke no kwešišagogogošana ke re latse gore ke sa lokiša ka moo kikeleng ke sa tšo fitlha ke sa lokiša re ile re tlotla ya bjale gape nna re mo be ke re ke nyaka thuso ba go boditše gore ba tlotla mo radiong sese so ba boditše marata ba ntse be kantšhetše cause be re boletše so na ke tsebe gore jalo go lega jwang se ke re cancela ngwana yo o ne moya mongwe o montšhintšhintšhi o kile a ya go motho a mmotša a re o ne moya o montši tšatši e leng a tla mmotša a re moya wa gago ba šetse ba go hlangantšeditše ka moya o mobe ngwane e se ke a mpotša nne o tšo botša sesi ya go a re mmotšiša mosadi yo a re ngwane le ene o kae ka gore e sa le ke mmotša ke re go ne moya o mobe gatle ba dropile ka thoko malome ka kapa ke story se be se tlhakantšha kama ke Kenny nkone gore bapadi koša ganyane mo right motheletšo motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM re be re sa ile ka masebasebaneng ba gešo masebasebane a re botša gore re tswalle taba ye ya batho ba Moihuku and then abuti mathata a gage ke a tokološi a straight ka gore tokološi e tsentšha motho ka re ga mathata a dikoloto ya be ya boa ya motswalela mahlatse a mebereko le dilo tše ka moka lapa la koko le tlo ya go berekiwa a gone molato and then go tla checkwa le tše dingwe and then ba dropang difounu le ba le ba sa di swareng go sa re tla ba godimo ga bona mosegare re se mo moyeng re no be re bolela le bona re nyaka go kwa mahlakore ya bona re gopela re reng ka motsimanyana ka mo ba tsimanyana ka pelanyana ditaba ke tša lena le ya di tseba e no dulang godimo ga tšona ntle le go dikadika Thobela le tlabušeng le ntšong magorena
batametša le kopelana le mo gausi le molomo wa gago go no kwagala gabotse. ke a le dumediša ke le nna me Mathala ke itswa Tsimanyane. Bothata jwa lapa la ka kudu bo tlhabile ge mogala jwa seno go tlhokofala. O ile go tlhokofala ka 2016 go le kaone go sene tlhakatlhakano, mara o ile ge e ba 2017 go ba go thata kudu ka gare ga lapa. Go ile go hloka boroko, e be re na le tech shop ka mula. Tech shop ela go ile go a fetša ba re ropelela ka magotlo a ija stoko. Go stokile ka maybe 8,000, go santse gore o boelele o swere 5,000. Ye nngwe ga e gona, stoko a se gona, no šala dilo tše pedi mula. Gore o bona ka tsemo gare ga tech shop e no go lebelela ile e potelela ka morago. Ge gore o lebeletše katse o bona digwegwe, go sa re o bona digwegwe o bona dinoga le tšona gore ši ya tšhaba ga o sa e bona. Ke bona bothata jo bogolo bo e leng gore bo ntlhakatše ka gare ga lapa go thoma 2017 go fitlha gane jwale. Jwale jo bongwe jo bogologolo bona ke ne ngwana mošimanyana o ke tlileng le yena mo gane jwale, ke yena mphileng stress se segolo. O hlakahlakane ka mokgwa ke dilo tša batho ba mo hlakahlakantše, gomme ba re ba upa nna mmagwe ka ge le gore ga ke ne selo, ga ke ne le ge ka baranta. Tech shop ya ka ba e tswaletše ka ge be ke sa rekiše selo, ba e tswaletše. Magotlo go robetše a kutupanya bošego mo masenkeng, thubula diotoropo, diaparo ke maratha. Tlaišego e leng ka gare ga lapa lela ke masetlapelo e leng gore e nkuša bohloko. Ke tla go thuša o ka ngwana o le reng o hlakahlakane. Ko le wa mošimane ba eme o hlakahlakane jwang? O no bolela nnoši, wa kgoga o ba sa kgoge. Magorena o a kgoga mošimane o a kgoga mara o thomile a sa kgoge. Magorena a kere motho a bele go a kgoga go jwale o a kgoga kere o kgoga nkwa e lebake o kgoga kwae lebake a kgoga. mara ke ile ke ya mo ke yang ba re ngwano o ba sa kgoge ba mo tšheletše ka mo lebakeng. Okay. Kone bele ngwano e leng gore ke ngwano o sekone wa suela wa tlina o ria go ba sa tshwane le bana ba lapa le ke la ke nagana ka ena ke kwa bohloko. Ga ke bolela ke ira magotlo la gane jwale o ka buone go tša kutupanya ka diotoropong a thuodi diotoropo aparo tša bana ba ka maratha. Ge le re tech shop ba e tswaletše ke mang? E tswaletše ke tiragalo e reegileng ya magotlo. A ke re magotlo a ja tokosela. Okay. A ja stock, a ja le di-shape ya thubula di-cold drink. Eno ba se rekiša cold drink e thubogile a kere. So ntle le taba ya ka gae and then le taba a sogana leke go ne le nngwe gape ye e leng gore o tlhoka thušo go moremi ka yona? Bolela Mmagorena, bolela moremišo. Le ke nyaka thušo, le re thušo ka yona ka kua gae go be le thušo. Go be le boroko. Mmagorena, tabeng ya mathata a leng ka gae a magotlo le mathata a mošimano go ne le a mangwe gape. Radio e khomotše. Koko, wa ba jo go sa bolele ka mmelo. Mathata a ntlhagetšego wa tseba ga ke nagana le mogopolo wa ka o ne go ka tinela le ka matlhole a mpona ntho e ntiragetseng ka garapalela ke masetlapelo le jwala ga le ka gare ga lapalela le lebelela le ono bona ka matlho. Mara Mmagorena a kere tše dingwe ge le fiwa sebaka sa gore le hlalose taba tša lena ke nako ya lena ya gore le boleleng dilo ka moka ga lena ka tšona tše di le tshwenyang. Lena le no re ge re ka fitlha re tlo bona go ne le gore re se ka bona selo
because go ne tse di tsebang ke lena tse e leng gore ge o sa di bolele le tlo fetsa le sa kry thuso godimo ga tsone a magotlo a la sentši a re tšwe magotlong mma go rena ya magotlo re ya kwele tabeng ya magotlo ntle le magotlo le taba mošimane wa go bajwa go ne le mathata a mangwe a e leng gore a hloka attention ka ga ena mathata ke ona wa go hloka boroko ka lapeng a go boroko o se gore o betse magotlo o se a dupanya tšhabeša le mo pele ga lena thutse diotoropo sedile ke maratha morok ke nagana gore ya lapa le la ka tsimanyana le ke nagana gore it's straight forward majarine sekolong di tsamaya ga botse wena o di a great man o ne mengwe me kae 16 okay mathata ga ke mathata ka ga ya na go ke tsena ka primary ke re ma grade 7 ne ke rata gore ke phafoga ga bosigo ba re botse ka mokana ga ona ko moja ko bulega go tsena motho jwale gore ke re ke a tsoga ke mmitse gore ke nagana gore ke ya buta kwa mathomo mogolo ke re ke a tsoga ke re ke a mmitse ke re ke a mmolise go a gana go a palebile motho le a batšwa sepele o sa mmone aowa go a gana gore ke be ke tsoga ke tlose ko mara ke a mmona motho mara ke tsebe gore ke mang mara o ntwale a ke sa mmone okay alright ye ya ka mo malome ka kapa ya kwala e straight ya ye no nya ka re ntse batho ba tle ba le thushi kuku ke tlo gopela so a ke re bana ba ba re gone selo kua gae ke tlo gopela ro ba bitse ka moka le mphele tjatši re tle re bereke kua gae ba le gona le a kwa koko borena re o fele tšatši mphele tšatši le ge le ka re go sasa ke le romele batho ba tle ba bereke kua ba le gona bana ba ba bone motse o la o berekiwa ke re gantši motse o berekiwa gore ra ba be gona bona ba senke ba e ba gona solanka ba sa be gona ke sa bušeletša solanka ba sa be gona ba iya ka ntle ba tšea dilo tše di sa nyakegeng di tla ka gae ba sa tlo go bala ke e bušeletša gape eo bana ba ka gae ba swanetše gore ge go berekwa ka gae ba be gona ene ge ba se gona ba tle ba ye mo go motho a berekile motse ba ye go hlapa motse before o bereka re dula fase re ya bolela ge re sa kwane ka taba ya ngaka re nyaka moruti ge moruti a fetše re berekela re santše re ye go yena a ye go riang a ye go re thega onkwa ge re ka bereka motse wa tia bana ba le ba stie o mongwe a tlhagela ke kotsi latlela re moremi o berekile mo nkane ngwana a tlhagela ke taba ya gore ke lebaka la gore re berekile motsara a bereka batho a ke re jwa le bona tšiba ntate moremi ga ba nyako o tla ka gae jwale nna ga ke ne mathata le ka kua gae go lona mokgwa mokgutoi ke tlo ria jwang ka re bona ga ba nyako ya tla gae ke nto ke reng bothata ba bona ke gore ba tlo re dilo a di sepele ga botse mathata a ne le mebele ya bona onkwa mathata koko a go lle wena go lla bona wena o tswele o tswa go nyaka mongaka o berekile motse a o lle go lla bona so gore re mathata a mo go bona so ke gatelela gore ge ile gore re sa tlo bereka motse gape bona ba sa berekiwa ba tlosiwa dilo tše ba sepelang le tsona still ba sa tlo ba le mathata ene a se gore ge ba e ba le mathata wena santse o tsa mo berekana le motse kana bana ba dula ka gae ka ga go koko bana ba dula ka kua gaka go njwa le ba dula ka le gona jwale ke mo ke reng bana ba ke ba ntshitse semmušo ba ya mafišeng ke bona e le ba bagolo jwale mma go bona o hlokofetse a ba ne ntlo mafišeng jwale ka kwešiša gore kua mafišeng le bona ba ganyoga gore nke be re o dula kua ntlong ya mma gore na ka gore ba ipšhatlela mafastere ba riana jwale koko wena o duma gore batle ka gae ka moraga nako e ka kanka gore bana ba dula ga bo bona ba swantse batle go wena fela ka go gwete aowa bona ba swantse gore batle ba nketele ke tlhaba ko gore buela le go nketela mola ga ba sa nketela ba re bona ba tšhaba dilo ba di epetseng mo ba kole baruti ba re ba di epetseng mo la keiting why ba sa tle ba dintšhe baruti ba jale le nna ke se ke bego ke riale ke re baruti ba ba reng ba sa tle ba dintšha le ene o ile a ra le kerekeng
ba mmotsa ba re kua ga geno ba epetse lenaka kua gating mara ga batle ba le ntšha gape motho santse a go fe sporofeto a go fe solution ee santse ko go fe sporofeto ko go fe tharollo a go thushe sele gore moya gore so mara moya o palle ko gore thusha so akere ge ba re gone le naka santse gore ke a leboga go sa sa gore monna a re sepele o ntšha lenaka le jale ga batle ba no bolela ka mokgwa ka gore le tlo tšhaba go ya ga bolena ka dilo tše di seng gona ba re go ne le naka gating jale nna se gone bjale se ntlaisang no ba ona magotlwawe le ka lapeng bana ba ka ga ba bereke ga botse ebile ba lebeng ke re ba bereka ke ma-security shi ba le ba tlile gae tšeo mma gore na le di tlhalositše tšeo tša ma-security a go felela ke mmereko re dikwele moroka re kgopela gore o ba leboge ke mokana tilo number o ba fe di-phone number le gore dilo di eme jwang tša weekend ka kua tlou tša baroka a ke leboge malome ka kapa a ke leboge magagešo ke leboge koko re tlo le thuša abuti re tla go thuša le tabeng ya dikoloto re tla go thuša o loke o bega botse ka kua gae mokibelo go roša kua ba re ke kaena lekeši the tshweni re ya go roša setlogolo ka kua ke re mo se ya goroga se ya the tshweni and then ngaka moremi o tlo no ba gona ka mola gae re na le lenyalo la magolo naka o la re bereka le yena ke mo mpheleng ka mokibelo sontaga le mmagatle ga lekhwelere le mo ga lekhwelere ka mokibelo sontaga le kua mmagatle jwale magagešo le ka tla ba le ntlhokang le tlo kry-a mmakola thušo le tlo e kry-a re tlo netefatša pele re ya bereka batho ba kgone go ka kry-a thušo go thoma go sasa phone tša ga moremi ke 060 959 0303 or le ka founela 079 170 9862 goba le ka founela malefo go 072 133 6761 goba le ka founela 071 398 9815 so ke tše e leng gore le ka di founela magagešo la kgona go ka kry-a thušo ya ka mehla le ka matšatši la kgona go thušega la ba gabotse 0713981508 tše tša 0713981508 so ke kgopela gore le rieng jwalo le kgone go thušega ke lebogile kudu malome ka kapa thank you a re a leboga professor moremi re a leboga balli ba rena motheletše go le gausi mo o re theleditšego o le gona re a leboga nna ke nna morwa motšha maubane ke tšwele ka sona sebopego sewe twede ya le re